فیلۆزۆفê ئەوستوریایی بناوی ویتکنشتاین دەبێژە ku sînorê zimanê min di heman demê de sînorê cîhana min e. Ev gotin bi serê xwe dide nîşan ku ziman ji bo mirovan ne tenê alavekî têgihiştinê ye. Ziman di heman demê de hizr û bîr e. Ziman her wisa heyneke zindî ye. Di dîroka mirovahiyê de bi sedan ziman di demek dirêj da derketine geş bûne. Lê hîn ji wan zimanan ji ber ku bikaranîna wan kêm bûne, an mirine, an jî ji ber bermayiyê wan zimanên din derketine. Bi kurtasiyê li gor yasayên fîlolojiyê ziman dema ku axêferê wê kêm bibe, lawaz dibe. Dema ku axêferê wê nemînin, ew jî namzetê mirinê ye. Li gor raporên navendên rapirsî û lêkolînan metirsiya lawazbûn û mirina Kurdî jî li Bakurê Kurdistanê hêjayê baldariyê ye. Ji ber rewşa Kurdana sosyopolîtîk û di encama asîmîlasyon û oto-asîmîlasyonê de her wisa fiçarên li ser çanda Kurdî, Kurd her diçin ji zimanê dayika xwe dûr dikevin. Li Bakurê Kurdistanê ji ber ku ziman ne fermiye, zimanê Kurdî ne fermiye û zimanê fermî yekî teniye û Tirkiye û her gu diçe em bêjin bazar, jiyan, televizyon filan tim bi Tirkî ne, mekteb, kar û xebat tim bi Tirkî her ku diçe Tirkî zêde dibe û Kurdî kêm dibe, axaftina Kurdî kêm dibe. Ê ku em bêjin li bajarên mezin dijîn wek Diyarbekirê, wek Mêrdînê, wek Rihayê, wek Dîlokê, Entavê. Yani bervê rojavaya Tirkiyê diçî û bajar wexta ku mezin bin, Tirkî zêde dibe, Kurdî kêm dibe. Yani ji li Rihayê Kurdî ji Dîlokê zêdetir e, ji ber ku Dîlok wek bûye bajarekî Tirk. Ê ku Kurdiya wan hebin, Kurdîtiya wan ege îro tune bêjî sibe ew Kurdîtiya şiyar dibe û hay ji Kurdîtiya xwe çê dibe. Lê ê ku ji xwe polîtîze bûne, mesela Kurdî ji bîr kirine, tüm meraqa wan tune ku em bêjin li Wanê çi heye çi tune ye, ji ber ku bi çuktî ji wir derketine, li Diyarbekirê, li Mêrdînê çi heye, yani xwe İzmirî de hesibînin, xwe Bursayî de hesibînin, lê xwe Kurd jî de hesibînin. Yani hêsta Kurdîtiyê qosî em bêjin lêkolînê me kirine, em bêjin nemiriye, heye. Ama Kurdîtî yani axaftin û nivîsîn û fehmkirina ziman wexta tu diçî rojava zêde kêm dibe. Herçend duwarê dîsîplîna zanistiya lêkolîn û rapirsiyan da hejmara kompaniyên Bakurê Kurdistanê kêm bin jî lê van salên dawî çend navendên lêkolîn û rapirsiyan raporên gelek cidî encam didin. Ew bal dikişîne ser asîmîlasyona Kurdan û her wisa xetereya li ser zimanê Kurdî. Raporên dawî didine nîşan ku rewşa Kurdî li Bakurê Kurdistanê her diçe pileya metirsiyê zêde dike. 5000 kes, 5500 kes ez baran buwanar ev anket hatiye çekirin. Divê anketê tişterî balkêş ew ku rêjeyeke bilind a ku em dibînin, bi taybet ji bo mînaka Amedê ez bêjim ya Diyarbekir, ku rêjeya Kurdî nêzîka axaftina nêzîka 64 e wisa xuya dike. Bi rastiya ve encameke baş ji bo me ku eger 64 kes bi Kurdî bipeyivin li Amedê, lê ev pratik çiqas rast, yani pratikê de vaya çiqas rast e. Ew hinekî bi guman ji bo min, ji ber ku îro li Amedê gavam digerin em dibînin ku sedî ew rêjencek 20 ya dengtê me ya nayê me. Li Bakur kesên ku nav siyaseta Kurdî de jî dijîn û em bêjin
پیشنگی سیاست کردار کسی نوکم بیشن شهردار کسی نوکم بیشن پارلمانتر اوجش بر کو ترجیح هم بهتر ترکیه ملت جهنه کی کاره وانا وک رول مدل خور ببینن دناف جواکین این روشلات ناوین مخابن تشتکه بویرنگی جهیه جبروی دو پر گرینگه جبومه کوه سیمولاسیون ادی کمتر به بیکشی دوی سدیست زمان کردی ادی به زمان پروردهیه و فرمی به قبول کردن وکی ده باوایی که درویشانه و باوایی که بیشن خوبخشانه که زمان کردی حتی می بیشی اول نممکنه لطفا در دنیای جبی رنگی نبویه و یا دویمیجی مثلا وقت مدل موجود در سیاست کردادی دوی و پرش کرده بکنم که بکردی آخافتن و بکردی ام بیشن جیانه که بالبرچاوی ملت و چاقی و انسانانه جی بهتر بری خوب دینه. ده همان راپوران ده خویا دیگه کو نفش نو لباکور کردستان دکون بن زمان دسلاتان لباکور کردستان ین کو تمنی وان شست و سردست شستانن به تواهی کردی دا آخفن لی جنراسیون 15 و 20 تند بجن ام کردن لی دماد بجن ام کردن جی و یکی به ترکید بجن راپورا ناوندا لکولینان آسوسیو پولیتیکی ل 16 باجار و 49 باجارو کن باکور کردستان کو به 5600 کسان را کریه اشکره دیگه صدی 78.8 ناسنامه خواه وک کرد بیناست کن صدی 69.9 دناو مالی ده به کردی دا آخفن صدی 59.9 لدروای مالی به کردی دا آخفن و تنه صدی 11.8 لسازین دولتی به کردی دا آخفن بازینی بسیگا ما قدیا اوزا شیرینه بسیگا ما گانی کم جد بودم بازینی و بری یکی دبو ایتما یو برخیز بکمه زاروک تیوی تکانه تلویزیون زاروک کانال باکوری کردستانه دوی تلویزیون ده به صدان کارتون فیلم ترکی و بیانی جه کردی را دینه دوبلاش کرن لهمبر و تلویزیون 13 کانال زاروکان یه ترکی هنه کودوار تکنیک و تجهیزات ده جه زاروک تیوی گرک پیشکتی ترن انگو زاروک تیوی به پنجی خباتکارین خواه هفبریا به $1,000,000 سرمایه زمانه که استاندارد پروردهیا به زمان ترکی و پولیتیکاین آسیمیلاسیون را دکه زاروک راستی جی ایدی پشتی کو زاروک تیوی تماشا دکه بوه هشمندی درد که وسکا که بگو من تنا سر خواه تیره ناکش بو که کاربه ده جواکه ده با آخوش برکو حوالین زاروکه که زاروک تیوی تماشا دیگه ترکی ده آخوون لی او بخواج یک پیوک جی زاروک تیوی هیم ببه دخوازه و یکی نشان بده که وای اف هیم بویه اف تلویزیون ده ناف جواتا کردی ده تفته زانین یعنی کی تماشا بکنه که لی هبوناوی ایدی دیاره اشکره که تلویزیون که ساهیه یعنی دانه که کو از بیجم وگا و هند شرکتن تایبت لسه لکولینه دیکن وان لکولینان وک راپور دیگهشم بردستمه و دیسا جه حساب ما ین مدیا جواکی یعنی ام دزانن کو ام دکارن بشوپینن چقاس ام تنه تماشا کرن زاروک تیوی هر چقاس حول بده جبوی فیرکرنا زبان کردی جی استاتستیک دنه نشان کو دناف مالی دا کی جان زبان ور آخفتن زاروک چی میلا خود دنه سر و زمانه همان استاتستیک دبیجن کو کرد چقاس دولمن دبن هاو قاسی کردیه جیانا خود دردخن انگو کردی تنه دبه زمانه فقیر و هجاران سازیا ناودولتی اونسکوی ده سال 2008 ده اطلاسه به ناو زمانین لبرمرنه بلاف کربو. سازیا لسر نتوین یک بوی دوی اطلاسه ده بالدکشینه سروی یکه که دی جیهان ده 6700 زمان هنه و جوان زمانان 2400 دوی لبرمرنه نه. جوان زمانین لبرمرنه 18 زمان لترکیه و باکوره کردستانه گمانی بنجیتین آخفتن. هر وصا دملکیه دیالکت کردیه جی یک جوان زمانانه که مترسیا مرنه لسره.
لە باکووری کوردستانی ڕەوشە زمانی کوردی بڤێڕەنگەیە کام بنێرن لە مەترۆپۆلین تورکیە ڕەوش چاوایە